Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 i Kigali no kuri FM 93.3 i Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikisoro majyepfo ya Uganda mwadukurikira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Ikipe y'umupira w'amaguru Vitaro ejo ku cyumweru yegukanye igikombe cy'u Burundi yaherukaga mu myaka 7 ishize. Ibyishimo byari byose. Umunezero kuri ekipe kuri jewe kuba twakoze kitari gito, turaryohewe cyane kandi turishimiye intsinzi ko twarakoze ijoro n'umurango kugira dushobore gushanga. Uyu ni Paris Sahabo, umutoza wa Vitaro. Muri Nigeria abantu magana ejo barigaragambije bamagana ingabo za Amerika ziri muri icyo gihugu bazisaba guhambira zikava byihuse. Naho mu burasirazuba bwo hagati mu ntara ya Gaza ya Palestina, umwana w'umukobwa ejo yatabawe n'abaganga bamuteruye mu nda ya nyina wari umaze guhitanwa n'igisasu. Kugeza dutegura aya makuru, umuganga wari umwitayeho yavugaga ko yarimo kugenda amera neza. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria abantu amagana ejo ku cyumweru barigaragambije bamagana ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri icyo gihugu kiyobowe n'igisirikare, ahitezwe intumwa zizaturuka i Washington muri iyi minsi mike kugira ngo zitegure uko ingabo za Amerika zizavayo mu buryo bunoze. Amerika kuwa gatanu ushize yari yemeye gukura abasirikare bayo barenga 1000 muri Nigeria. Muri iki gihugu Amerika yubatse ikigo cyatwaye miliyoni 100 z'amadolari cyo kugurukirizamo tudege tutagira abaderevu drone. Imyigaragambyo yabaye mu mujyi wo mu butayu mu majyaruguru y'igihugu wa Agadez, ahari ikigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cy'Amerika. Iyo myigaragambyo yatumijwe n'itsinda ry'amashyirahamwe y'imiryango ya societe civile 24 yashyigikiye guverinoma kuva muri kudeta yo mu mwaka ushize. Abigaragambyaga bari bafite ibitambaro byanditseho amagambo agira ati: iyi ni Agadez, si Washington, ingabo za Amerika mutahe wanyu. Isufu Emudo uyobora itsinda M62 muri uwo mujyi yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati: ubutumwa bwacu burasobanutse, abasirikare ba Amerika mupakira imizigo yanyu mutahe wanyu. Emudo yateguye imyigaragambyo yasabaga ko ingabo z'abafaransa ziva muri Nigeria kandi zatashye umwaka ushize. Umuyobozi wa societe civile Amobi Arandishu yaravuze ati: igisirikare cya Amerika koherezwa muri Nigeria nta mumaro ku mutekano wacu. Yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ati: imitwe yitwaje intwaro ikomeje guca ibintu mu mpande zose z'ubutayu. Abarusiya, Abanyamerika, Abadage, Abafaransa bose baza hano mu nyungu zabo bwite. Abatoza b'igisirikare b'Uburusiya bageze muri Nigeria muri uku kwezi bajyanye ibikoresho birimo ibyifashishwa mu kurinda ibitero byo mu kirere nk'uko byavuzwe n'itangazamakuru rya leta nyuma y'ibiganiro hagati y'umuyobozi wa gisirikare General Abdurrahman Tiani na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Kuva ko ingabo za Amerika muri Nigeria ni inyungu z'Uburusiya mu karere, ubu bwibanze kuri Afurika bushyigikira ingoma za gisirikare mu bihugu bituranye Mali na Burkina Faso. Ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo gufasha Libya UNSMIL ejo zasabye ko hakorwa iperereza ku rupfu rw'impirimbanyi ya politiki Siraj Dohaman wari ufungiwe ku kigo cya gisirikare kigenzurwa na Khalifa Haftar. UNSMIL yasabye ko abandi bafunze bahita barekurwa, ivuga ko bafungiwe ubusa n'abayobozi bafite icyicaro mu burasirazuba bw'igihugu cyashegeshwe n'intambara. Mu itangazo ku rubuga X, intumwa za ONU zavuze ko zibabajwe cyane n'urupfu rw'impirimbanyi Siraj Doham ubwo yarafungiye ku kigo cya gisirikare cya Rajma, kandi basaba abayobozi ba Libya gukora iperereza mu mucyo kandi ryigenga ku bijyanye n'urupfu rwe. Iki gihugu kirangwamo imidugararo ya politiki n'urugomo kuva uwari umuyobozi w'igihe kirekire Muammar Gaddafi akuwe ku butegetsi muri 2011. Libya yacitsemo ibice bibiri hagati ya guverinoma yemewe n'amahanga ikorera Tripoli na mukeba wayo iyobowe na Haftar ifite icyicaro mu burasirazuba bw'igihugu. Ikigo cya Rajma kiri mu birometero bigera muri 25 uvuye mu burasirazuba bwa Benghazi, ahari icyicaro cy'ubuyobozi bw'umusirikare ufite igitinyiro Khalifa Haftar. Radiyo Ijwi ry'Amerika.
umwana w'umukobwa ejo yatabawe n'abaganga bamuteruye mu nda ya nyina w'umunyepalestinakazi wari umaze kwicwa na bombe hamwe n'umugabo we n'umukobwa we mu gitero cya Isirayeli mu mujyi wa Rafa mu ntara ya Gaza. Aha abantu 19 bahatakarije ubuzima mu ijoro ry'ejo ku cyumweru mu bitero byumvikanyaga nk'uko byavuzwe n'abayobozi bo mu rwego rw'ubuvuzi b'abanyepalestina. Bavuze ko abapfuye bahitanywe n'igisasu cyakubise amazu abiri barimo abana 13 bo mu muryango umwe. Uruhinja rupima ikiro kimwe n'amagarama 400 rwavutse nyina bazwe rwarimo kugenda rumera neza buhoro buhoro nk'uko muganga Mohamed Salama wari umwitayeho yabitangaje. Nyina w'uyu mwana Sabrine Al-Sakani yaratwite inda y'ibyumweru 30, ni ukuvuga amezi 7 n'igice. Urwo ruhinja rwashyizwe mu gatanda kagenewe abana bavutse batagejeje igihe mu bitaro by'Irafa hamwe n'undi mwana. Ku gatuza ke hari akantu kanditseho amagambo agira ati uruhinja rw'igitambo Sabrine Al-Sakani. Umwana muto w'umukobwa wa Sakani witwaga Malak wahitanywe n'icyo gitero yashakaga kwita murumuna we Roho. Ni ijambo ry'icyarabu risobanuye roho mu Kinyarwanda. Ibi byavuzwe na se wabo Rami Al-Sheikh wagize ati aka kana Malak kari kishimiye ko karumuna kako kazaza kuri iyi si vuba. Muganga Salama yavuze ko ako gahinja kazaguma mu bitaro ibyumweru hagati ya 3 na 4. Yagize ati nyuma yaho tuzareba uko kazasezererwa naho kazajya mu muryango kwa nyina wabo cyangwa nyirasenge, nyirarume cyangwa se wabo cyangwa kwa sekuru. Ati ibi ni ibintu bibabaje cyane nubwo uyu mwana yabaho yavutse ari imfubyi. Abana 13 biciwe mu nzu ya kabiri y'umuryango wa Abdel Al nk'uko abategetsi bo mu buvuzi b'abanyepalestina babivuze. Abagore 2 nabo bahitanywe n'icyo gitero. Uburusiya ejo ku cyumweru bwavuze ko ingabo zabwo zafashe ubundi butaka hafi y'umujyi wa Chasiv Yar aho urugamba rukomeye mu burasirazuba bwa Ukraine bugaragaza ko igitutu kiri ku buyobozi bw'i Kiev mu gihe Ukraine yiteguye kwakira imfashanyo nshya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya miliyari 61 z'amadolari. Hagati aho Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwongeye kugaba ibitero ku basivili bayo. Nyuma y'amezi noneho intumwa za rubanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatandatu zakoze itora rikomeye riha icyizere ingabo za Ukraine mu bijyanye n'ubushobozi bwo kwirwanaho. Iryo tora ariko rigomba kubanza gushyigikirwa na Sena ya Amerika mbere y'uko Perezida Joe Biden ariho umugisha wa nyuma ngo rishyirwe mu bikorwa. Umusirikare wa Ukraine Dimitro w'imyaka 34 y'amavuko ejo wavuganye n'ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ari mu ntara ya Kharkiv mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu yagize ati iyi ni inkuru nziza. Ubu tugeze ahakomeye mu bijyanye n'intwaro dufite nke. Nitubona ubufasha byose bizagenda neza. Uburusiya muri iki cyumweru bwavuze ko bwafashe umudugudu muto wa Bogdanivka uherereye mu birometero bitageze kuri 3 uvuye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Chasiv Yar. Mbere yari ituwe n'abaturage bagera mu 13,000, ahanini yasenywe n'imirwano kandi abenshi mu baturage bayo barahunze. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo YouTube, X, Instagram na Facebook. Adrese yacu ni VOA Radio yacu. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Houston muri Leta ya Texas muri izi mpera z'icyumweru hashojwe irushanwa mpuzamahanga mu byerekeranye na za robo ryahuzaga abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye. Iri rushanwa ryari rigizwe n'amatsinda agera ku 152 yaturutse mu bihugu binyuranye byo hirya no hino ku isi. Muri abo harimo abaturutse mu Rwanda biga mu ishuri rya College Kristo Umwami riherereye i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Aba banyeshuri bose bahuriza ku isomo bigiye muri aya marushanwa aho bizeye kuzakoresha ubumenyi bahashye ndetse bakabusangiza na bagenzi babo. Baragera mu Rwanda kuri uyu wa mbere. Iri rushanwa rirangiye rero bamwe muri aba banyeshuri n'abatoza babo bavuganye na mugenzi wacu Tim Ishimwe bamubwira uko byari bimeze. Iri rushanwa ryari rimeze neza cyane kuko hari ibihugu bigiye bitandukanye, urumva twari ibihugu byo muri Afurika, muri Aziya, mu Burayi ndetse no muri Amerika. Hari amatimu menshi. Rino rushanwa ryari rigizwe n'amatimu 152. Hari amarushanwa agera muri 4. Hari irushanwa ryitwa Fast Lego riganiro ryo twari turimo. Ni irushanwa ubona
rishimishije ko nk'uko nabivuze ryari ririmo amakipe aturutse mu bihugu byinshi bitandukanye. Abanyeshuri bagerageje guhura n'abandi bagira icyo babigiraho, nk'uko twebwe mu Rwanda twari turitangiye umwaka washize. Muri uno mwaka rero ni ubwa kabiri twari twitabiriye rino rushanwa. Ni irushanwa ryagenze neza. Aha ngaha tugitangira twaraje dusanga hari ibyo bakoze, natwe ibyo tutari twakoreye ku gihe babiduha ari ku wa gatanu, tubikora neza. Rigizwe n'ibice 4. Igice kimwe bakita robot game, ikindi gice bakacyita robot design, aho abana bafata robo bakayubaka, bakareba ibikoresho bashobora gukoresha kugira ngo iyo robo ibashe gukemura ibibazo cyangwa se ibashe kwakomplishinga missions zihari. Ubwo barabikoze byose, twabikoze ku wa gatanu. Dukora icyo twita robot game, robot design, tuna presentinga innovation project yacu. Abana bajya imbere y'abajaji ba presentinga innovation project yabo, bayipresentinga neza cyane, ubona nta bwoba, bari confident. Barangije bapresentinga nicyo bita core values. Rero nk'uko nabivuze, uyu munsi ryasojwe aho hatanzwe ibihembo ku makipe yarushanyijwe kandi yaperforminze neza. Rero ntabwo bahemba ngo bavuge ngo buri timu ngo uyu munsi ngo itimu yabaye ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane kugeza ku ya nyuma, ahubwo bavuga timu nkeya zabashe guhiga izindi bavuze izindi zisigaye ntibavuge umwanya zagize. Nuko irushanwa rirangiye, ariko icyo tubona nuko rishimishije abana kandi babashije kwigiramo byinshi ku yandi matimu yaturutse mu bihugu byinshi bitandukanye. Icyo ngicyo cyari ikibazo cyanjye gikurikiyeho, icyo bigiyemo, ubumenyi batahanye uvuga ati bazabukoresha no mu yandi marushanwa ari imbere cyangwa se mu bindi bikorwa byabo bageze mu gihugu. Niki bize ku buryo uvuga ati nk'umutoza twaje ahangaha guhatana ariko turanize? Yego, icyo bigiyemo cyane gikomeye cyane, hari amarobo babonye atandukanye na robo bari bubatse. Urumva nk'abantu bamaze imyaka 20 mu irushanwa, uburyo robo yabo imeze itandukanye na robo y'abantu bamaze imyaka 2. Hari uburyo rero bize kubaka robo, hari uburyo bize gukodinga, hari uburyo bize gupresentinga project, bakareba project abandi bakoze bakabasha kuziga kugira ngo bamenye, bagire ubumenyi babona abandi bakoresheje bo batari barigeze bakoresha. Hari ikindi bize imico y'ahandi, bagerageje gusangiza abandi imico yabo, nabo babasangiza imico yabo, bagerageza kwiga uburyo bashobora kubana n'abandi baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye, kandi bakagira uburyo ki bashobora gusharinga ubumenyi, uburyo buri muntu wese uri ahangaha ibyo abo muri Brazil bakora n'uwo mu Rwanda abasha kubikora nta mananiza arimo. Iri rushanwa wajemo hano muri Amerika ni irushanwa ryo gukora bya robo no kuziha ubutumwa, waribonye gute? Naribonye nk'ibintu bidasanzwe cyane ko nari nsanzwe mbizi, ariko byari byiza nabyo. Byari birimo ubumenyi bwinshi bwo kwigiramo, harimo abajudges bagiye batwunga ubumenyi bugiye butandukanye ntari nsanzwe nzi ko bitandukanye no mu Rwanda. Byo nese ko nyine nasizeyo ukuntu batujudginze muri Texas biratandukanye. Batwajije ibibazo batatwajije mu Rwanda, tutari twiteguye. Nk'abandi bana wenda mukora bimwe ariko bo batabashije kubona amahirwe yo kuza, n'iki wababwira kugira ngo wenda bibategure nabo mu gihe bazaba bahawe amahirwe nk'aya ngaya kujya mu marushanwa nk'aya bazaba biteguye? Ikintu nababwira ni ukuzirinda nyine ubwoba. Ibintu birasanzwe, nta kintu nyine kirenze. Uraza hano nyine ukisanzura, nk'uko ubumenyi nko kuza ukiga bisanzwe, ukaza nimba urugero ugiye gukora robot game, ugiye gukoresha robo yawe ukabikora nyine ufite confidence, ufite icyizere muri wowe. Uwitabiriye nawe ano marushanwa, iri rushanwa waribonye gute? Waryigiyemo iki? Iri rushanwa nabasanze ari irushanwa ryiza cyane. Mu bintu nigiyemo nize yuko hashobora kuba hariho ibibazo byinshi bitandukanye muri ino si turimo mu buzima busanzwe. Mushobora guhura n'ikibazo kimwe gusa, abantu ko bagenda baba bafite imico itandukanye, bafite uburyo bitwara mu bibazo mu buryo butandukanye. Mwese mushobora guhura n'ikibazo kimwe gusa mukagira uburyo butandukanye, mwese mushaka igisubizo. Ibyo bikagaragaza yuko abantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye bafite uburyo bwabo bakemura ibibazo, gusa bashyize hamwe babona uburyo uburenzeho bwo kubona ibisubizo ku bibazo biri muri ino si turimo.
muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. ubu noneho twerekeze ku makuru y'imikino duhereye mu Rwanda. APR Basketball Club yitegura kwitabira irushanwa rya Basketball Africa League 2024 imaze gusinyisha abandi bakinnyi babiri bashya. Ejo kuwa kabiri mu Rwanda hazakinwa imikino yo kwishyura ya kimwe cya kabiri kirangiza mu guhatanira igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru. Umunyamakuru Jean Claude Munyandinda aduhaye amakuru. Mu mukino w'intoki wa basketball, amakipe ya APR Basketball Club mu bagabo no mu bagore niyo yegukanye igikombe cyo kwibuka abantu bari bafite aho bahuriye n'uyu mukino bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Kuwa gatanu habaye imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza. Mu bagore APR Basketball Club yakuyemo kaminuza ya Kepler, naho REG Basketball Club isezerera ishuri rya Sainte Marie Reine ry'i Rwaza. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo, Patriot Basketball Club yasezereye Tigers Basketball Club, naho APR Basketball Club ikubita itababariye ikipe ya REG Basketball Club amanota 96 kuri 66. Imikino ya nyuma yabaye ejo bundi kuwa gatandatu. Ku makipe y'abagore, igikombe cyatashye muri APR Basketball Club yatsinze REG Basketball Club amanota 85 kuri 81. Mu bagabo, APR Basketball Club yisubije icyubahiro itwara igikombe yihimuye kuri mukeba wayo Patriot Basketball Club kuko yayitsinze amanota 80 kuri 63. Iyi ntsinzi y'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yayigaruriye morale mu gihe yitegura guseruka mu irushanwa rya Basketball Africa League mu itsinda rya Sahara rizakina Dakar muri Senegal. APR Basketball Club mu rwego rwo kwitegura iryo rushanwa rya BAL imaze kongeramo abakinnyi babiri bashya aribo Noel Obadia w'umunyamerika hakaba n'umunyamisiri Abdullah Ahmed. Eric Karisa Sarongo umunyamabanga mukuru wa APR Basketball Club aherutse gutangaza ko intumbero yabo ariyo kugera ku mukino wa nyuma. Intego yo iri hejuru kabisa, intego turashaka turashira ekipe ishobora kugera kuri hashoboka ariho kuri finale. Niyo ntego, nicyo twifuza, nibyo turiko turakora, n'abayobozi bacu barabidufashijemo kuba ekipe iri hamwe kuva muri December ngo ibe iri kumwe ikora imyitozo iri kumwe. Nivyo ngivyo ni kugira tugere kure hashoboka, kandi kure hashoboka ndiko ndavuga ni muri finale. Iyo niyo ntego. Mu mupira w'amaguru, ejo kuwa kabiri hateganyijwe imikino yo kwishyura kimwe cya kabiri kirangiza mu guhatanira igikombe cy'amahoro. Kuri stade y'u Bugesera, ikipe ya Bugesera FC izahura na Rayon Sport. Umukino ubanza warabereye kuri stade yitiriwe Pere i Nyamirambo kuwa gatatu y'icyumweru gishize. Bugesera FC yari yatsinze Rayon Sport igitego 1-0. Undi mukino uzahuza ikipe ya Gasogi United na Police FC kuri stade yitiriwe Pere i Nyamirambo. Umukino ubanza, Gasogi United yari yatsinze Police FC igitego 1-0 kuwa kabiri y'icyumweru gishize kuri stade yitiriwe Pere i Nyamirambo. Jean Claude Munyandinda, ijwi ry'Amerika i Kigali. Urakoze Jean Claude Munyandinda. Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Burundi. Manirakiza Jean Paul wahoze atwara ishyirahamwe rya basketball mu Burundi yeguye ku mirimo mu mpera z'iki cyumweru ku mpamvu ze bwite. Iyo nkuru yakiriwe neza n'abakunzi b'uwo mukino. Mu mupira w'amaguru naho, Vitaro ejo yegukanye igikombe cy'u Burundi. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Umupira w'amaguru kuri uno w'Imana umugwi wa Vitaro niho wegukana igikombe cy'u Burundi waheruka haraheze imyaka 7. Paris Sahaba amenyereza uwo mugwi akamwemwe kari kose inyuma y'ukunganya na Rukinzo bakaronka inota rimwe bari bakeneye kugira batware ico gikombe. Umunezero kuri ekipe kuri jewe kuba twakoze kitari gito Vitaro mazwa yari ku gikombe kera no munsi twashobora kuba tukironse. Turaryohewe cyane kandi turishimiye intsinzi ko twarakoze ijoro n'umurango kugira dushobore gushanga. Ekana Kesi Jordan Nimbona yatsinze ibitsindo byinshi muri uwo mugwi wa Vitaro bishika ku 12 yagaragarije akamwemwe kiwe ijwi rya Amerika. Numvameze neza cyane ko nigikomeye nari mbuze nari ngene kuva ku ntango none turagise ko numvamerewe neza cyane. Umumenyereza wa Vitaro amenyesha ko bagiye kubandanya bimenyereza kugira n'igikombe cy'umukuru w'igihugu bageze mu gice cya kane gishiri cya nyuma bagitware. Muri basketball naho kuri wa gatanu igenekerezo ya 19 niho Ikete rimenyesha ko Jean Paul Manirakiza yatanze imihoho mu ishyirahamwe rya basketball mu Burundi Febabu ryasohoka. Uwo muvuga butumwa yaramaze imyaka 3 arongoye Febabu. Mwikete egiwe yamenyesheje ko abikoze ku mpamvu ziwe bwite, ariko amakuru ijwi rya Amerika rikura mu bushikiranganje bw'inkino Manirakiza yategetswe gukinjura ku neza y'ugo rukino rwari rugezaho umwansi ashaka. Itariki 14 za kuno kwezi ishyirahamwe mpuzamakungu rya basketball ku isi FIBA yandikiye uwarongoye Febabu utanga ibisobanuro bijanye n'ikete yandikiye abarongoye Dinamo
abasaba gukina bafutse ahanditse Visit Rwanda ku myambaro yabo mu nkino za baro mugwi wari witabiriye, kandi ko batabibemereye batohirahira ngo bakine. Ni nako vyagenze Dinamo ikirasezererwa muri ayo mahiganwa. Manirakiza yasabwa kuba yishyuye iryo kete bitarenze itariki 23, no kuvuga aho bukera ku munsi wa kabiri. Manirakiza aho kwishyura iryo kete yahisemo gutanga imihoho, nahaseze atishyuye ibyo yasabwa. Uko gutanga imihoho vyanezereje cyane abakunzi ba basketball mu Burundi, aho bizera ko ingorane ziri mu rukino zigiye gukemuka. Araryohewe ariko nuko agiye yishe byinshi. Abakunzi ba basket twizere ko no FIBA arabavyeyi ivyo bintu bazovyiga bakaraba badufatira ibihano kugira natwe turabe ingene twose tugasanura rukino rwa basket mu Burundi. Ingingo yafashe kudemisiona n'ingingo ni ikintu ciza cyane turavye aho basketball y'u Burundi yarigeze. Ego ni ikintu twizeye yuko kizofasha kugira ngo impari zari zihari entre abarongoye imigwi, entre les membres de l'Assemblée générale eka na FIBA kugira ngo ibibazo bihari muri basketball bitoregwa inyishu. Crystal Gatabazi ni umumenyereza wa basketball yaciye mu migwi nka Mutanga United, New Star, Jimukana, akaba vise n'ikigo cigisha urwo rukino abakiri bato. Yizera ko abazosubirira Manirakiza bakunze kwita apote bazokora ibishoboka byose urwo rukino rwari rugeze ku ntambwe ishimishije rugasubira gukinwa. Ikintu ca mbere nibaza ko bazoshira imbere no gusaba imbabazi kugira ngo ntibaduhane umwakuza kuja mu guserukira igihugu canke kuja muri bar. Nibaza ko ico bazoshira imbere. Nibaza yuko bazokoresha iyo demission kuko hani nibaza ko amakosa bayashiraho niveau ya federation. Nibaza ko bazokoresha iyo demission kugira ngo ibihano bigabanuke baducira inkoni ngufi. Abakunzi bose ba basketball barindiriye ikigiye gukorwa n'abagiye gukorera mu ngata. Jean Paul Manirakiza, Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana, ngushimire kuri makuru ya sport. Radio Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Hakurikiyeho ijambo ry'ibanze rigaragaza imigabo n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize imyaka 75 hagiyeho umuryango wa OTAN wo gutabarana hagati y'ibihugu by'Uburayi bw'iburengerazuba na Amerika. Ibihugu 12 byawushinze icyo gihe byari bifite intego yo kubungabunga amahoro ku migabane ituriye inyanja ya Atlantika. Mu myaka irenga 70 ishize, OTAN yafashije umugabane w'Uburayi kudacikamo kabiri no kwirinda intambara hagati y'Uburayi n'icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyete. Yafashije kandi ibihugu byigenga kugera ku nzira ya demokarasi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yabivuzeho ubwo uyu muryango wizihizaga imyaka 75 ishize ushinzwe. Ni igikorwa cyabereye i Buruseli mu Bubiligi. Turashimira byimazeyo abasirikare babarirwa muri za miliyoni, abarwanira mu mazi, abarwanira mu kirere, bagize umuhati n'ubwitange, bashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bashobore kubahiriza igihango cy'amaraso cyo gutabarana. Minisitiri Blinken yavuze ko mu myaka ishize hagiye habaho ingorane abashinze umuryango wa OTAN batashoboraga gutekereza bakiwushinga. Yemeje ko uyu muryango ugenda ushakira umuti ibibazo uko bigenda bigaragara. Over the past 3 years, we've enhanced our deterrence. We've reinforced our eastern flank. We've ramped up investment. Mu myaka 3 ishize twakajije ingamba zo gukumira no gucunga umutekano w'ibihugu bya OTAN byo mu burasirazuba. Kongereye amafaranga dushora mu gukora intwaro zikomeye, twashyizeho ingamba nshya zitegurira ejo hazaza, twakiriye abanyamuryango 2 badasanzwe, Finland na Sweden. Ibi byose bizarushaho gushimangirwa mu nama abategetsi bacu bazagirira i Washington mu kwezi kwa karindwi. Minisitiri Blinken yongeye gushimangira ko OTAN ari umuryango wo gutabarana utarigera kandi utazigera ushaka kugira ijambo ku butaka bw'igihugu icyo ari cyo cyose. As Truman said at the founding, the purpose of this defensive alliance nk'uko Truman yabivuze, intego y'uyu muryango wo gutabarana ni ukudufasha gukomeza kubaho, gukomeza gahunda z'ubuyobozi, gahunda z'ubuzima rusange no kugera ku buzima bwuzuye kandi bw'ibyishimo ku baturage bacu bose.
muri urwo rwego ibyo otani igeraho ntibireberwa gusa ku banzi bakumiriye cyangwa ibihugu yarengeye, ahubwo ni no mu buryo abaturage bacu bakoresha umutekano wabo no kwishyira ukwizana kwabo mu guteza imbere imibereho yabo mu buryo bufatika. Blinken yavuze ko ariyo mpamvu ibihugu binyuranye birangwa na demokarasi bikomeje kwitanga byinjira muri OTAN. Yavuze ko mu gihe OTAN yizihiza imyaka 75 ibayeho, ibihugu biyigize bikwiriye kurushaho gusigasira umusingi w'amahoro abiranga, bishishoza ngo byirinde icyabihungabanya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken yagize ati, mu gusoza, twese hamwe dukwiriye kurinda ibyo twubatse mu myaka 75 OTAN imaze idukengiye. Tugomba gukora ku buryo biguma gukomera, twaguma kubaka n'ibindi mu myaka 75 iri imbere na nyuma yaho. Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwarimu duteze amatwi, amakuru yacu n'ahahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho. Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe, mugire umunsi mwiza.